Ngene kuna tekere ke karona ndeki bandeto atongera bakyama kya arimi bamira batongereto ne Moses Lechoro bamne tianto barabedire tabakidura wakenda ko barungamira kimuchemani yo karande na rais ruto kwareria adena kimeraki baruganto baba tari tiarimi bamira ende kabedire tabatumwani atongere bamwe bagisiasa unto bakuria rais gutegera nonto gutimurimi edire tayachalawa wikinyantero kurukini bakuria governor wa county Miro Kera Mwangaza gutegera madina ya kimeraki Dennis Mugendi na Chunkuruki Miraene ikutheukite mateta yari mijegie antu bare babanganitwe witi gutimana munini wa rais kenda kwaria mantu jegie thina irirumiririte mira na kuringana muungano jwari na biashara tajumira union iritongeretwe ni murimi munene Moses Lechoro barira rais William Ruto namenye bau babanganitwe ti arimba mira indi ni akikiba asiasa teto bakuromba kinyanga bana kawira Mwangaza gutonyera kuona ni bwega atare aite atongeire ba mira ndene State House bari mantu a mira na ntukwera atwerere aika Biblia ande yokinya ruare kenda tuba kwa mantu ya mira nigo kwera isi ni bwega nkamwera kwena antu atari ni atongeire bara electendi ma MPs na atongeire bange bare uru bau batari te atongeire ba mira igyo kwenda kuromba rais wetu atire aingilie rais wetu baraba kaita no batari kia mira bau te atongeire ba mira bau wana siasa nkaromba ngaba natoka wira Mwangaza aingilie mantu ya ethirare omwo baraba kuthia tenake president no ntonya itokone musoro rais wetu itokone nyawe na kuthia te mantu yange yonde kuma ya thimo nkai euru kona thia te mantu ya mira aingilie one baba etina ni mira no already ai na kila kitu Meru County na kona atongeira mira baiko iba kwa kuthia mira iba batukonde batali no ntito kuona kateos ila china ya poti ni sibangete kutarantu bo kenda beta kuthukia rimbetu Mwangaza indre ijeta mukundichu ni ndre inkai rira mbere ni jeta andre kinye 10 ijeta juma angari kinya 40 bebute thaini chetherwe ngari 5 ngari 6 nicio chenda chemera mukundichu ikerwa ni tani bebutini antwara kwari ya tani 30 na ata chachokere chethwe tani bebutini na niki nonto igwethwe tani bebutini itondro ne tuiba chwe tondo kemuke na mbecha ngiri 3 mukundichu laki ke kinya ke mumero au ke kinya na thiringi maneli ke kinya maneli mubundi oro bwetha chemera antu ayo ke thiringi ana rira ayo ka chemberene twamwina miria ko ya thiringi 30 ikanywe kinya sai thina nene ya mirani thoko ya Somalia iria bakwigwatio taini ya ungumania mantu yainyiritie arimi na jagwitie arimi bebongwa kujariria ni untibo bomenya arenya mairumite nyongu na kiara aria giguturira kiratune. Sasa tunaomba bwana president, kwa sababu kuna viongozi ambaye wamechagua watu wa kukuja kuko kwako State House kwa sababu ya maneno ambaye wamezungumzia maneno ya miraa. Tunaomba president, tunaomba kama kuna watu ambaye watakuja kwako wawe ni wale watu ambaye wamechaguliwa na wakulima wa miraa, sio makateli, kwa sababu hata hapa kwetu tuko na makateli wengi sana. Tunaomba kitu kimoja, kitu ya kwanza, hii mkutano ameitana tarehe 26 iwe ni mkutano imeitwa wa vikundi vyote ambavyo vimewakilisha, iwe ni sisi union, association ama kikundi kingine chochote ambacho kinawakilisha mambo ya wakulima wa miraa. Hizo vikundi ndizo vinapaswa kupewa nafasi kuchagua wale wataenda kurepresent wakulima na wanabiashara. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru.